Ya conducí este día el gobierno local junto con el Palafox and Associates con el segundo public hearing para amenda con el Comprehensive Land Use Plan y con el Zoning Ordinance del ciudad. Ya conducí con el hearing na Centro Latino na Paseo del Mar donde presente el mga oficiales del ciudad y mga stakeholders. Ya presenta el grupo del Palafox el plano. Ya prepara sila para mejora con el ciudad de Zamboanga, especialmente na aspeto de infraestructura. Parte del plano del Palafox amo para hacer mejoramientos afuera ya del centro del pueblo. Según con el alcalde María Isabel Climaco Salazar, ya identifica el Palafox cuántos mga lejanos lugar donde tamira el grupo sutable para hacer mejoramientos que hay beneficia el entero pueblo. Yes, they have identified areas in Sangali, Tagiti, Ayala, Mercedes to develop Zamboanga City, and we are very hopeful that we will put up packets of development in what we call planned cities extension and development areas in the city. So we're very hopeful, and we ask the people of Zamboanga to have faith, to love Zamboanga. Christians, Muslims, and Lumads, this is our home. Let us develop it and make it secure for our children. Cuantos del mga proyekto que parte na plano del Palafox amo el mga road network, mga proyekto kontra avenida igual el dique, mga proyekto tane que hace na tráfico igual el establecida del mga lugar donde lang debe hace abaja pasahero el mga jeep de pasahero y mga tricycle. Parte también na plano el construida del nuevo aeropuerto local y el construcción del un pantalan na ecozone. El concern ni ARA is to improve the road network. Kaya kita po ng Nuevo Aeropuerto. Asigura que el 10-meter area that will prevent us from flooding will be addressed. At swerte kita kay Cheneng kita ki uno urban planner si Hans Peterson. He is Danish but he has been in the city of Zamboanga, and it's very good that we have technical people to also give us comments. I'm very thankful to the members of the Sanggunian that are really here, and we are open for clarifications, observations, and questions. El alcalde habla ay paga el gobierno local más de 6 millones de pesos na Palafox para preparar con el 25-año plano para el mejoramientos del ciudad. Y dale según el plazo con el Palafox para finalizar ya con el plano na octubre otro mes, a ver para podía con este presenta na consejo local y podía también hacer con otro pamaga proceso. 6 million peso fund of local government that's been utilized. With regards to its satisfaction, I want that the technical team, that the civil society group must ensure que el dila mga aspirasyon para con este comprehensive 25-year plan will be in place. Kay kumuya ablayo, kami na politika, renewable lang kami subject to our term limits. But el mga civil society, el mga negosyante, el diaton mga farmers, fisher folk, el civil society groups will always be there. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.